Pa molitve su mnogo važne. Sam Gospod Isus je kazao, molite se Bogu. Ne samo da se molimo Bogu da ne padnemo u napast. Molim se Bogu i tražim Boga. I video sam isto dok idemo, dok svedočimo. Ako se Bogu ne pomolimo, tako reći skoro nema nikakav rezultat. A jednom prilikom smo bili ovdje na službi, nedelja je bila, ali ujedno je bio i neki vašar ovdje u obližnjem gradu. I ajde ručak posle službe, pa idem ja brzo malo i da podelim, jer me tako vuklo da malo podelim narodu i da posvjedočim. I dođem ja u grad i stanem tamo. Ma skoro niko neće da uzme. A usput se nisam Bogu pomolio da Bog blagoslovi i da vodi. Nisam se Bogu pomolio. I ništa, ja gledam, kako ovaj narod prolazi, ma niko neće da uzme. Pa skoro niko, ma neće ljudi da razgovaraju s mnom. I setim se, ja Bogu se nisam pomolio. I sve ono stavim i tamo bio jedan parkić, i odem ja u onom parku i pomolim se Bogu duboko. I vratim se. Ja nisam mogao da stizam, da svedočim i da delim koliko je narod tražio, koliko je uzimao i koliko su se ljudi raspitivali o spasenju. I sam sam se čudio, jedna molitva koliko znači za evangelizaciju. A da ne kažemo za naš lični život, za naše porodice, za crkve, za nespašeni narod. Molitva mnogo znači. Molitva je razgovor sa Bogom. I molitva je gdje primamo odgovor od Boga. Mi ne samo da donosimo Bogu naše potrebe i hvalu i slavu, već smo tu i da primimo od Boga i da čujemo šta Bog nama govori, kako nas upućuje. I kad se čovjek pomoli Bogu, tačno osjeti ono vodstvo Božje. I osjeti blagodat Božju i mir Božji. I čovjek je radostan kad ima zajednicu sa Bogom. Tako da molitva mnogo znači i danas isto znači kao što je uvijek značila i da nam Gospod svima pomogne da mnogo više provodimo vremena na molitvu. Ali čovjek ne može ako ga nešto ne vuče prema tome. Treba nešto da nas vuče prema tome. I opet čovjek treba da se traži Boga. Bože, pomogni mi da moja molitva bude delotvorna, da bude živa. A to delo radi Duh Sveti. I kad se otvorimo za Duha Svetoga, Duh Sveti opet pokreće čovjeka i vuče ga da se pomoli. Pa mu nije teško ni na kolena da ode i da otkleče jedno vreme. Može i u drugom položaju, u bilo kom položaju. Ali čovjeka to tako ispunjava i čovjek doživljava onu vertikalu, zajednicu sa Bogom. Slava Gospodu.